ҳар як ҷавон ҳамун проблема аст ки ҳамун проблемаҳои иқтисодию иҷтимоӣ аст ки ҳадафҳои худро аз ҳозир аллакай амалӣ карда наметавонад. Тарсу ваҳм дорад ки ҳамун орзу ҳамун омоле ки ваё доранд дар оянда амалӣ карда наметавонад, ба хотире ки иқтисодиёт мумкин устувор нест, ҷомеа вазъи иҷтимоиш устувор нест. Психика молодежи это, скажем, ненадежная, да, вот. И очень сильно повлиял, конечно. Ну и преступления совершают, и как бы попадают как бы не в те организации. Вот я считаю, вот это так. البته تاثیر کرده. پرابلم برای امروز جنایتکاری از روی بیکاری، از روی مثلا بیسوادگری هم مردم ما است که دست به جنایت میزنن. وقتی که یک جوونی به عنوان مثال وارد شهر میشه و میبینه که ترافیک وجود داره، وضع خیابونا خوب نیست، یا اینکه دعوا رو میبینه، مشاهده میکنه یه مردم با همدیگه در چالنجن، دعوا میکنن با همدیگه، 100% روی روانش تاثیر میذاره، روی فکرش، طرز فکرش، و به جای اینکه اون بخواد طرز فکر مثبتی داشته باشه نسبت به جامعهش، این جوون سرخورده میشه، یعنی انزوا پیدا میکنه، عزلت گزینی انتخاب میکنه. ذکرشون فقط پول کار کنی هم خیلیده اوزی زندگی کمتر هیچ دیگه نه، همه استرملینیا میکنن روسیه را هم کار کنم میگن، یا اصلا دوستون کار کنم. молодежь уже هم کشیدگی. جوانای حضور رنگ دوره استر نیستن، آرام نیستن. بعضی جوانو با تاثیر کردگی. مثلا چطور تاثیر؟ مثال در قدی کوچه بسیار هر خیلی گپای قبیح میزنن. خیلی مثال دخترم اومد نمیکنه. Думаю, что да, потому что сейчас все проблемы, где найти деньги, где чего. Все только едешь по улице, только говорят про деньги, сомонит, хазор, там, все про деньги говорят. بسیار می‌بینیم که بسیار جوانان وقتی خودشون رو به صرفه می‌گذارونن. مثلا در هر جا کار میکنن، یک عمری خوشی خودشون یک در یک مثلا چی گیم؟ افیسانت و مثلا گیریم آشخانه‌ای همین وقت جاها و مایک‌ها وقت خودشون به صرفه می‌گذارونن. Они не уверены благодаря нашему обществу. Вот и все. Потому что государство не может обеспечить ни работой, ни жильем, ни учебой, ничем. جوانانی که بسیار психологияшон безеб шидестамид, ягон гапози, ягон гап занишона сразу ақурат мекунанд, хеле чизои ганда безеб, бачаҳам вообще ҷангара шудан.